Vathang ma wall out akache El Melali manani. French League One club Enger Swinger Farid El Melali chu wall out aka ama. Alawin englawa wangin manani. Algerian winger kumsom ni paniopa Farid El Melali hian mainly sang ni som ni thotan ni khan kumsang ni som ni pathum thlenga aklap maya khel chun zom turin contract aziaka mase hemini vekhiana thren omte mu turin moi lo takin alo khos thungani. French police then thotan tlai la khan langa lin thu anjot fia achungchang hi ngai tu chun zom tura dari ani aukil sandra chelak kolarik chuan El Melali hian tu ma avatin zone lowa midangta na poi thei turin achelawani ti in a thlawang ha ve thungani. Algerian forward hian athil ti chu diklawati thu so in tu ma dang anom ve lawemo ati awanga hetia cheta mei hi ani ti asoya thu boi the lu tu te lam ayo chuan April tha pokhan El Melali hi hetiang hian alo om to ti so in kot ma afin fi ana phau chua turmu mal tak an nei lo wanga thu boi the lut lo mai an ni thu an so ni. French police ta chuan El Melali hi chuar in athu boi hi ngai tu that alani dona a club dam chuan kot thutluk na ngai changin ma an lak tur thu an so ni. Algerian winger player base om tak ni in hliam wangin a in lan tam lutuk lo zoka League One season kalme ka voi nga chau ala in lan na chungin gol nga athun to ani. Salka player lui kumsang ni som parukat hito angai Germany alo omreng ti mu chu ani. Congo player kumlikal ta thito angai hianik kamba chu Germany khopui pakhat rura dam takin au mek ni asoyani. Salka player lui kumsom thum pathuma upani to hianik kamba hi kumsang ni som paruk January ni kuwa khan anrama car accident awangin aboral to ni asoyani aboral hlimchon hian akhel mek na kap German League Division pariat na om mek VFB halsuan an player chu anoi thu le achung te antor pui thu an lo chua to nge ani. Mase German chanchin bu bil chuan kumlikal ta athito angai footballer hi German khothlang lam Dortmund Bullock Gelsenkirchen a cheng mek ti tunai khan an tar langa kamba chungchang hi chui zui mek ni in thi anga athan na chana hian heti hunlaya anupui chu mo phurtu beranga yani anupui ne an hian fa kumso mo upa an nei mana kamba thi nu hian death certificate siamin apasal minga life insurance anti mangin euro noi khat chuang ala ni a hriat ani bokani. Hethil kheng maktak chungchang chuina hian thito angai kamba po hi telin anupui hlui chen dan chu a eng to ber ani lo thu a soi dei thunga kamba chuan kumsang ni som paruk January thla hian a thian tenen Congo ram pilril zo ka anjinna a thian te hian kalsanin ale khapoimo poisa le phone thlengin an lak sak vek ti asoya kumhni liam ta kumsang ni som pariat khan Kinshasa German embassy kalin thi anga an soi chu thudik lawani thu soin Germany a let le deal na a theluta thi thana athan ma a nangai thokin energy company chemical technician in au mekani kamba hi salka eu team chuang in German number 1 goalkeeper ni mek Manuel Neuer tenen hian anom tlang thrina right back ni in a hlo tling lutuk lawa Germany football league division niam lama club ranga lo khel kual to thrina ni thu boi the lu tu telam io en mil chuan German newspaper built-in anzo na changin thil dik lo ti tu anpu kamba no pui hlui laka hian mi bum thu buai an the lu ti soin thil ti sual tu anpu ero hi chuan anpu na hi do tani ti in apasal thi hnuah life insurance atanga poisa an hmuh tur hi a hreve chau ti soi kamba te chung ko hi an chanchin thui tak hriat har ri ba se Germany dan phalwa lut ni in an langa kumsang kha jagwa somriat parukhan Congo atangin Germany hian lo tlan chete in kumsang ni panga khan Germany atang hian no chua an lo ni to ni kamba bi hi chu salka eu player ni in contract zor ani heiwang hian Germany aral tlan anga chalani a chen zui phalsak ani bokani kamba ruang anga an vui liam ta kha tu ruang nge ni ta angle